Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi serijal na mom kanalu. Ja sam Luka, a vi gledate novu igricu koja je skoro izašla, znači zove se Slime Rancher. Vidio sam da dosta ljudi snima ovo, baš na engleskoj to, pa sam teo ja da snimim, onako sviđa mi se za bojbantija, tako da eto. Princip igre je da ste vi kao, znači u nekom drugom svetu ste vi farmer, znači ne znam tačno kako da vam kažem, koji čuva slajmove, znači ima različite slajmove. Oni jedu različitu hranu koja se nalazi po cijelom svetu ove igre. Znači tamo imamo još dva sveta koji treba da uključimo sa parama, a pare se dobijaju tako što nahranite slajmove i oni vam dropaju ovaj plort. Sad, znači ovaj plort dropa pink slime, znači to je to 7, ovo je rock, ovo je znači ok zarada. Tako da, ovo je mjesto gdje ćete vi da čuvate pink slime-ove, bilo koje slime-ove, znači, bilo koje vidite oni ne mogu da izađu, ali kad su gladni, ako imate farmu tamo negde, oni će preskakati ovo i otići tamo da vam jedu. Znači, kao što vidite, evo ja ću sad da ga nahranim, on je pojeo i dropa nam ovo, znači pink plort. Sad, imamo kao usisivač, znači to desni klik usisiva, nemam pojma brate šta mi je, tako, a levi klik ispaljuje, znači ispaljuje. Onda ovo tu bacite, znači levi klik na ovo i dobijete koliko vredi taj plort. Znači, ćemo malo prekupiti pink slime-ove, tako da eto. Možda, nisam siguran, znači nemojte me držati za reč i poslije mi govorite da lažem i da ovo, znači možda sam ja prvi Balkanac koji je snimao ovo, znači nisam siguran, pogledat ću, stvarno nisam siguran. Vjerovatno jesam koliko sam ja video, tako da eto, nadam se da će vam se svidjeti. Sad ću malo prikupati ove, ovaj chicken. Inače ove chickene, sad ćemo baš to i uraditi, znači za sada nam nisu neophodni, znači ovo ovdje nam služi da gradimo različite ove, ne zamke bre, ovdje se drži, nemam pojma bre, ne znam šta mi, ne znam kako se zoveš. Nemam pojma, palim ovo, znači, ovaj objekat, znači, ovaj koral je ovo, a garden je, znate već šta je, znači bašta, to možda sadite voćke koje ćemo naći vjerovatno u ovoj ili drugoj epizodi, what the fuck. Ovo je mnogo mala kokoška, ona će inače porasti, znači kad budemo napravili kup, znači tu se čuvaju kokoške. Ovo nisam siguran, znači nisam, ni ovo nisam, ali ovo ja sam. To je kao ovako jedan bazen, nazovi ga, i tu se drže posebni slajmovi i ništa ne jedu, samo vam dropaju plortove, tako da eto. A za sada ćemo ovdje napraviti garden, da. I sada ovdje treba da, treba da bacimo tu hranu koju smo mi našli. Sada idem ja da nađem jedan carrot. Znači ovo je taj svet ljudi, znači vrlo velik. Stvarno, znači ovo hoću da, wow, znači
što sam dobio Pogo Fright, dobro. Inače, ja sam ovo igrao, kako se zove, igrao sam ja ovo dosta, tako da, ajde dropam ovdje Pink Slime. What the fuck, gdje je još jedan? What the fuck? No, nemam pojma gdje je. Da, ja, majko, da pomoći da zasadimo. Ne, tamo će da budu drva, ja, majko. Inače, ovaj Pogo Fright se sadi na drvetu. Tako da, ajde, idem samo da ovo posadim. Da stavim ove iteme i da idem u svet, da tražimo nešto malo bolje. I naravno da sarađujemo. Ovo ćemo ovdje staviti i tu, znači, tu nam raste. Onda možda updateamo, na primjer ovo, da prska da brže raste. Isto ovdje, znači high walls može se, ovo može blokada gore da ne može da iskaču. A kad su veći, ovo može da prikuplja plortove kad se nahrane. Da, ne morate vi dobacujete tu, se ubacujete da skupljate jer onda to je malo teško. Za sada ovo nam nije potrebno, ja ovo ovdje stavljam, ne znam kako vi. Čekajte samo ovdje, tako. Idem samo ovo da im dam onako čisto, a što ovo ima puno u svetu. Ovo da prekupim, pa nek tu stane, poslije ću da je prekupim. Znači ljudi, download ću da vam dam na svakoj drugoj epizodi, da. Tako da, eto. Znači, igrite za zebanciju predobra. Dobili smo kerote. Malo ću prekupiti ove slajmove. Treba nam. Tako, znači desni klik držite, oni se sami posjavaju. Carrot. Inače ove kokoške mi za sad ne trebaju. Pošto nemam gdje da ih čuvam. Ovo, ne, evo ga još malo. Znači dosta nam je slajmova. Treba carrot. A mi ne treba ovako desno. Evo i čekenci. Mnogo su mali. Ovako, inače, nema samo one te dve tamo zemlje. Nisu to zemlje, to su kao mesta, ne znam sve kako vam objasnim. To su mesta gdje imate još onih stvari da možda gradite. Znači nije sad to ovako, na primjer, otvoren svet pa idete. Znači nije tako. Znači ovaj deo je jedno od najboljih delova u ovom svetu, znači puno itema, bože. Po meni je to najbolje, eto. Evo vidite, ima i ovi koji možda nas ubiju na mjesto, i evo ga i ovaj plavi. Znači to su novi slajmovi, sad neće da ih prikupljamo jer nemamo pare. Pa treba da se kupljamo pare, pa ćemo posle graditi to. Evo ih ovi, to su novi plortovi i ovo su isto novi plortovi. To su isto, ovo su novi slajmovi. Tako da eto, nosi se. Ovo će da bacim, ajde nemoj hranu bre da mi uzimaš. Jao bre. Baci glupi. Begamo mi je bolje odavde, znači da imamo to. Tako, idemo sad mi, begamo, nije na mjesto ovdje. Znači, pitate se šta je ono tamo, znači, taj debeljan je, u stvari je, kako da kažem, kralj, poznate me ovdje, koji kada se mnogo nafida, on pukne i da vam slime key. A taj slime key, znači ovdje imamo kutiju, taj slime key dosta vredi, jer možete da uključate novu zemlju, ali ne novu zemlju da imate ono što sam malo pre rekao, nego već ovako. Znači
Tu ćemo naći, kao što rekoh, naći ćemo, kako se bre zove bre ono, naći ćemo dosta novih slajmova, da. Tako da, još malo pa se bližimo kraju epizode. Idemo da spavamo. I to će biti to za ovo epizodu, naravno. Ovo ćemo ovdje, ovo će da nahranimo. Ajde. Znači, mnogo parke ćemo da dobijemo, da. Dobro, nema više, idem da ovo prodam. I da završimo epizodu, ljudi. Znači, bacite neki like, da vidim da vam se sviđa ovo. Da, dosta sam se potrudio oko ovo renderovanje klipa, da bude kvalitetni videi, znači, tako da eto, nadam se vam se to sviđa. Idemo sada spavamo i ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam na gledanju, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Poz!